Ukwatiswe yini? Ke bo first. Wena seketse. Tsutsela wo ngasa o ngaketse. Wena jama. Sintwa chalta. Yini endla? Inkukhu yami mele gas. Ke masakesi. Umthona usisi. Wena. Udumela ya motho ona. Uthasa ngiphitazeni. Black. Hola. Ngizokuyeka nje ukubunka. Se5. Only why? Wena wayivuma na ngiyakubuza phela nje umvumelano wena. Hayi akatshela. Yini mela tshele wena. Awuyalandza. Bebe ncane. Wela friend. Okay molala nka everything gore mata. Yeah. Wena ngedress wena uthini ngamaphetheka wagqokila wami. Let's go, Zesty. Welcome back on Street Journal, where we catch umkhatlezo abantu abajulayo nendazimos. If you write to me, that means kushubile. So I'm here. I'm gonna meet up with sisters and then we talk and give you stories like ba. Okay, what's going on? Hi, my sister. What's happening? Ai ke libiditse ka ntleng ya gore ke nagana motho ka wa jola. Chomusirasi wa dlala wa theya. Motho ha o etsang? Wa jola. Wa jola. So I can move one Luisa, Ralwa, Repelarelwa. So now that's why I can live it. Otherwise, okay, Manilo wins on Yakshay. Eh, Manje, Ikas, Buyagui. Eh, one got that because of the Mozart Potokori. Why on actor weird. I got well up on Zayana. So then, it feels in Nakori, Ralwa, one got that. Just because of Nagna power. Take title like na. So what do you Marawashala or Mazaranje? So otherwise, seconds na go for like such like a mat. Like if I give a fella hori, kick a piece confirmation. So you make a piece on I can problem. I say I will learn back. Okay, no problem. Sharp. Nimzula go my sister to see a relationship ya better some food night, but Mina will have me Chinese Spani and a content no yenza. You know, baby girl, Lentabayenzi or whatever, but Mina so hamba in Chinese Spani, Bamshaile, I unika, but ya, Funukumangazo, Mawanyambuza. Arabambi. Speaking at the crowd, but I couldn't like. I'll go and do investigation and come back. Don't go anywhere. We'll be right back. Hi, the girl Zesty Z. Welcome back to a show where we catch umkhatlezo in the streets. So again, I'm telling you, the investigation. I'm so touch a foot. No seats in the bones, but into nenzile into nenda bonis ndampaqela ntoni then zothetha naye. But don't forget, before we go and talk, don't forget to like, share, subscribe and follow me on my social media platforms. Let's keep the momentum and don't forget 100 subscribers. 100. I guess you guys keep the momentum going. Sihlangane my sister. Hello Mr. Rizam. Hello baby. Unjani? I get sharp. Nah, I get sharp my love. So the last time we met I did the thingy ngopetseng ya re go shebela mona hao. So now ke khutlile ka evidence ke tla go bontsha a few things nye go confirm hore ke mona hao ene ngwanyana o lo mo tsebanane. Okay my love. Bouncer da ke umuntu akho o ke motho hao ke yena okay wa mo tseba ngwanyana o Nolwazi mo tsebela ga kae? She's my friend. Like chomi hao o jola le bibo hao he I khonagale ke a botsa ke motho wa hae o ba jolana mo ngekho wena ba ya bamba bana lapha ko kae cho ba teng go re ba lata ke go ba repeat nimzwile ke usitezo utheni ukopa re ba lata with confidence. La majita babun le cherry kebere Fanayit umuntu akuskebere La majita babun le cherry kebere Umkadu umuntu akangathi Kuira kala mfana no la ke mango kuira my brother ke mango what hey cho nenzanani chomi ya hao ba ukubulisa ke uyanjwayela into kale wena ke
Ntogela wena. Asilichomi batho ba. Ntogela wena. Asilichomi batho bana. Umpata. Tsaba, kwana umuruma. Hey, uyangibona wena. Kwana umuruma. Super. Kumuri wena wena. Sese bolawu. Ntogela wena. Uyatshwaela. Kubudisa ke. And then no, 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 wena umazi ukuthi umuntu wakhe achuze mara nenzani la amapeli lapha itiye ke batho uyintshe nawo iphyomoto wena sifefe sandwala masipho family Ungona family wena le family ko kae ke bola se raphamise sa go wena Le family. ya sa ora lo sikela mbona sayindoda yakho wena wayidlela indoda umngane wakho wayudlela umngane Khaba ka wena ngongibhora uyakubhora ngibhora yes wayithokozana yangazi kahle mina yangazi kahle mina utsho miyala engitshomi yakho yaka yes sis manje uhleli indoda manje mawuhleli indoda wena niyenzela khona la Yebo. engasakwazi nokulinda protection family letha family so wena umngane wakho bese kakona ufamily ngoba Ntwala masipho. manje Thomi wena uyenza noma ikuphi mawuyenza tomata masepa diaparo tsa go o tsamaya o ja ranta ka o ja nna o batla umpa wa re tlaya wena wa nna ka dila wa morata mara motho ahambeleni ngoba wena nolwazi wayibula siyathandana nithandana ngani okay tla nna trisa akusumngane wakhe na ka nna trisa ushapu umtshelile le nto leyo ukuthi ushapu sebolae sosi ube shapu kayena wa re sebolae ke selo santwala masela ntwala masela nolwazi wamamatheka ngiyajabula cause umuntu wami umuntu wakho umngane wakho yena uthini ngayo lefako kae manje ubaya karabona ko ubaya kakhulu stop 67 akusana morago njalo yekela indoda yami wena ye wena we bitch 1 grand wena ubhizi manje wena wamathi 1 grand yani wena for me yenya utayiso uzakama tlhoga iyo ukhathazeke uzothi ningakhathali uhamba umdla noma ikuphi umuntu phela dayide ngiyakhathaza umdla noma ikuphi khona la makathomi bona leka umhloniphi nawe uhloniphi ukukayi bona ujani nawe type yakha nawa ha ke nna Eng? ke batla kopi kopi ke batla go tla sefefese ke why a dumela le tshomi ya ka itse go motho ke monnaka why wena wayivuma na ngiyakubuza phela thomi uvumelano yini mela tshele yini mela yisho israele group a ke tsamaelwana le monna ka le boyfriend awu mina uthe wena umuphi kahle mos useyabani umtshele wena uyashisa ngiyamshisela phela wa wena wa mo fa shapa yebo ka cheater a ke amapedi nna ke re ke buile dio tse di shapo ke go bolela gore ke na ke go cheat gona no ke sharp ke motho o sharp ke nna stala mo ntlung ka go apela ka go tlhatswetsa ke ntse se batla mbone wena nolwazi ubhizi ufuna nento thomi yakho leng ke go kry-a motho ngithanda nami untshengisana yini wena yini ona oyithandayo motho o sharp leng ke go kry-a le mosadi ukuthi unani unginika kamnandi manje wena awukhona uthole indoda la ngaphandle Angeke. ucabanga nje o na le problem le nna wena aha wena o na le problem le nna atoko wona wena usifebe ujana le dithomi ditlhong di go kae befana go tlhoma ka teng nkare hae nkare tsuba nyaope sose le eng nkare tsuba nyaope ke serious wa tsa o nyaka ke batla ba tlo ankere wona o jangwanyana ko kae le ko kae mpaka community o go re motho ene o shapa ka dio tsa di etsa bona a ke na problem empa masepa di ande gona mo apere boxer shot a cheltak a ya po apola uboni le no yemi apola yemi masepa ka le boxer cheltak
ke skipa sa tšhelete ka mimpogasa banyana ka masepa tšhelete okay eng ga ke tsoga nolwazi now apola yini wahlala nomngane like lana ke Tommy out of everywhere la friend okay molalang everything gore mata ka tla go nna ne re fighta hey what ene antsa shapa nta ubani opportunity wena umfry bayalona umfry ndo ta mmereko lena Ngisanungihlekisa nini? sihlekisa ngayo ngihlekisa ngayo wabu unyela ngani udla indoda yakhe marutha ushanyela uyonyayo futhi bafo abafazi bayala wena nje bawubereka ini bona usonumdirile ini bona wamukhatakata umsila ka life bona life bite ekana umlumina life bite hango Uyajwayela. azwana ke nna le mamontu ba tsontsotla ka di 3 o'clock ha o itse awuyithi njala masemo leo umlumile umshenge makho wena uyivampire ke vampire sose cause wena mabheminya ubona ukudla sensengini aphela akithi ukuthi ubuza mina futhi cause intombi idliwa uwedliwa yimi wavaya Mina ngifuna ukusamsoqeda into esiqaleni. nifuna uyeqedelani Isoqeda into esiqaleni. yini mina iqalile Mina ngifuna wena nje la. awufuna umuntu wami Ngifuna yena. thaba fa wena se5 Unginika umuntu kanjani? yini akunika yona wari Yebo, ufuna ukwenzani uzokwenza? Wena uyanyela wena. wena thaba Uzonyela. nolwazi usuka la usuka khona eKZN uzodlala namadoda abali Yebo, wira na wena bazosibuyiselepa. ka go black sima wena ben step thomangisha uatheke ipolitiki kumele ubambe nayi Mina ngishaya lezi. hayi wena Tom hayi wena manje uyathweka wena Nithi wozobheba. what's a baby ya sama into ejwayele ukuyenzela yena naziphi futhi izela Tom sama yiziphi leyidala omkhomba zona wena angazenzi wena my brother rata dilo tsa kana wamtala masabane mara wena bawutherisa basali bakulwela wena wathera ukoplanohana di-drugs uja monate sose yana ore batsang ko nno patala renta wena uhlala wakhe kahle kahle renta wena uhlala wakhe upatala rent sharing is caring ka feng ka dichomi upatala rent ditlhong wena ka dichomi Ushaba mara wena babi nonazokhala re betsa kolube ke monna wa lona vele anyways re betsa kolube a re betsa sose chopi uheakuthi ubafuna bayithuna idrisam yakho bayakushaya idrisam batsho meritse kolube ngulube nja nikolube njaye thaba fa wena mara ke eng bothata ba gago my brother ke eng eo tsa gore o jole ke eng O jola, Wes go le go chomi ya go hae a go go fe monate a go go monate no la di tang doble sa sose thomile neng gore o sa mofoga monate ra utlwa ankere na o ya batla uthe sharing is caring bayakushera ke balwela wena bashaya wena bashaya wena angisho uthe sharing is caring Kasijwayele sifebeze. Too much. ona ke mama ke gogo ya gago ke nompopo wa gago wena wena o dlala ka batho o dlala ka eng chomi Awukhongishe nokubheja, uyabheja. bo Uyabheja nje awushiyisi. Imina nginika imali. ka go bolala chomi Imina nginika imali. manje wena mahloni ukuthi udli Mina ngisebenza for mina. manje ma usebenza udla ulo re lo sa ke sose Gisose. kolube Esephe encanyana. ubukhala nje manje ungakhaliswa yona Ngiphe encane. Phela benando isikhathi. manje Angisakufuni. mariano Amsafuni ngoba chomi go go tsa po mara o le chomi yaka o be o dumela yang motho ga go rare wa Ungithembisile ukuthi uzongipha 1000 rand. 1000 le go manje rare wena awuzazi ukuthi uyasebenza so uzophiwa 1000 rand Yebo bese u-add ema pele ke nna go botsang question answer ke nna go botsang question o dumela yang motho ona uthi uzongipha 1000.
awuzayibona yasabe uthenze ngi-2000 manje wena ufebelela ujenelokho manje ngeke endlini enjena ngoba uzophiwa 1000 rand ye nolwazi warekisa yana Ah, to feleletsa ke go feta. wena ungitlola bosikipa manje wena ufuna ukumcedezela nolwazi Tommy uyathengisa noma wenza njani oba hayi uyathengisa phela uma uzothi ufuna 1000 rand uyazi enkolota manje makakwazi mina kuhle qalani ungitlola masipa mina qalade wenani masipa ubukhala manje sakakuqala masipa sakuthandi yo hey umukolota umtswatshanta 1000 rand ya ini mpekarata ka itsere monku mpekarata ka go senya we ka go senya wathi mata mawumshanga njengoba uyivampire umudla kanje ubungamlimazini Asayibathi. hayi bahle Asayibathi. Ije. Ukwati. ukodiswe yini Sharp. sharp ukodiswe yini ke bo fa Isaleni lo ngeke. ke di wena li 1000 rand nolwazi wema 1000 rand di fa ini uvaleka uyapi sala ini Kuya kaya kanti. uzama wena Oh, hayi. Ayibizeni la. khetha baba Ukhethe, okay nolwazi yini inkinga yakho ufuna ukukhethiswa futhi kethe ba ukhohlwa zingangithinti ungangibambi manje nolwazi tshela mina iqiniso uyayithengisa ngiyayithengisa umuntu ngiyageza ngiyahlaba kumele ukwazi lokhu uma indoda uma ufike la kimi ngiyadla ngiyahlaba yini edlala inkukhu yami kumele igezwe ngemafakezi umjomafakezi wena fakezi futhi phela ongagezi wena namasepa awubaza abantu usuthi uwena phela ongageziyo uma uzothi wena nolwazi eyakho into iyageza enhle kuyayeka uma ikubamba le ndoda suthi uyayithanda okwakho lokho nangiphela menenzana la meningenzani besenzana manje ufuna ukukucabuza phela ubambe indoda yakho ngisho yakho indoda angakucabuza ma uthanda mawuthanda shi egcwala ubhafu agcwala ubhavu uqeda ukuthi manje uma nomngani wakho nishaya le ndoda le ini besishave noba ayisile yes mara he can get you anytime he wants kanjani kanjani uyakuthola phela nakumenishayana la nishabo umuntu wami muslim manje itshomi yakho idla la ithanda khona indoda idla la ithanda khona ithande kuwena la ithanda khona iyasha wena uyaphana ngayo yes uyayithengisa nomele nginike ngiyayinika manje lento engiqale nginike manje uhambe ninikana siyanikana nje kumnandi iqale nini phela kumnikano wenu sekudala sokudala ujwayele yini ukudala phela yini ukudala banna ba batho ene ga se wa ntlha masiwani mo banneng baka o ba tsaya ba botlhe so go a re tshwanetse ke wena ubaza abantu uyanyanyisa seyanyisa njani wena odla indoda yakhe uthi futhi makafuna ukukucabula ngakuqabula anytime you want ngoba vele yeyakho ngisho nawe yes ntwela masepa motho mara wa re o tshomi yaka so re ditshomi re go tsagalang aziditshomi re ditshomi le dithomi wena shuthi awushisi bona I can stand there okay ubuthomi buyenza kanje I can stand there nna lwana re kopaneng ka yone sham it was a curse hayi wena o meleko makathomi nawo omgcina isikhathi eside kanje sis motho o ka mofa dress e ke akae dress ka fa ke rekela monna ge wa masepa sa bereke wena why uzokhetha ukuhamba uphana nama a ke rena ke batla go tshomi ya at least le nna ke tsamaya mo tseleng wena ukhuluma ngedress wena uthini ngamaphetela wagqokile wami wa ba di boxer shot tsaka lezi ngithengela zona Mr Price ugqokile manje ugqokile ugqokile ucafaza nendoda yakhe mina yebo ukhumbula wapha yena wena kore motho wa wangitloela wena nawe uyangijwayela yekelela ndoda le yesu sobabili ntombazane
O ka se ke and nna- ngisazoyidla ngisazoyidla uzodla amadoda abantu yebo hayi ntombazana unamahloni hayi futhi anginawo ke vele imnandi wena Empilweni. wena sifefeki wena uyeka ungibambelana akusindoda yakho kanti sowubuza thi sowuyayibuza futhi ukuthi kubambelana Awu. Whatever. antsho natafazana phela uthi mnandi uthe mnandi hayi buya So mboletsa di-questions. Why? Ke monnago. iceleni lento eningibuzile nolwazi iceleni ngipela udala eqaleni belokhu sitshotshelana lokho tshotshelana bona yini ekwenza ukuthi ufebele umngane wakho yena akasimnandi ukumtshelile ukuthi akasimnandi hey uhlezi wena ubhizi ubheka abantu ukuthi bayalwa ubenze njani yini umsebenzi wakho vele uyamfunda lani uzombuza ukuthi yini umsebenzi wakhe ngiyambuza because yebo ulamulayo inkunzi angisho inkunzi wena Inkunzi yakho, ulamula angisho kakhulu wena isikhukhukazi lapha. angisho inkunzi angisho wena ulamula isikhukhukazi lapha kakhulu uyalamula wena ufuna yenzeni isikhukhukazi ngoba isikhukhukazi nakuya lapha anginamsebenzi lakho kushoyo mina Wake up. Tsoga. ulele kuphi ngoba nayo inkinga indoda yakho Motho a robetsiyo. Go mmone wena. why is sleeping on the Urobetse, job ne? bodyguard A ke re wena ke re bodyguard ya motho. So why o robetsa? Why? O Awu, ngithi usumenzani uvusani nolwazi ngithi ngiyakuvusa nayo indoda Wa mo yakho batla leo. Leo wa mo batla. umuntu ahawuvusa amadoda wamanga O batla leo. ngithi ngiyakuvusa Ha wena o se fafa straight. Yeah. O beach. woza uzokuvusa uyivusa kanjani phela ayivuswa ngesandla woza ngikutshengisa ayikutshengise Thobi sitshengise sitshengise O rata banna motho. sitshengise sitshengise awufuni sobusana ini uthi uzovuse yakhe ngisijwayele ufuna ngivusa asibone ngivusa nje anytime Hayi wena. khululeka nje uzithembile ne ya awusikhambe phela ngizokuvusa nje khululeke woza manje siyangibalekela hayi right siyabaleka manje uyabaleka woza yini ungahlali kanje kanti Mbulala. No problem. ngizokuyeka nje kuba umngani wami Mungana masep. Unosanjwela wena. nolwazivuse yakhe Tsamala mosadi wa. na uyambona ukamthinti iyavuka umenzani lo bhuti hayi wena safunda ukukhuluma nawe angizibhize ngisho uthe ufuna ukuyivusa manje nje awusafuna ukukhuluma naye kanjani enze ukukhaba sambe futhi yini engcono wena yini ekwenza ukuthi wena uwotshela ukuthi wenza ngcono kunomngani wakho oba Wena. ngiyeke phela indoda yakhe imnandi kabi ebhedini imnandi kabi sihambe baby so njani sokuqhubekela sigcine khona manje niyayenza khona la futhi i-BNB le maka nolwazi manje niyenza khona la senishiye nizenzele into zenu Amnandi kanjani? sho amahloni thona kanukayi nayintombazane yangibhalela amaqeda yanyamalala ngiyabulawa amadoda awabulawa bayawakhetha yazi ke wena unyaka mo kiyo motho wa ba moja hape unyaka re dire jwang for nna ke kgathetse ko wena o tsamaile wa ya kwa Le fedi. Le njwaile. Kala. Ke ba tlolele ka. hayi sikakoqala Hayi so. ngifundisa ichomi yakho ngisho wena nolwazi uyakwazi ukuthi ufundise ichomi yakho sikhathele nje sibona nikhathele dalwile awudala ngikhathele Kotsepethi. Aw e fedile ke nna lo. awusamunyaka Thank you man. Sharp. Kolobe. Se fe nna ka bofefe ba. bofefe ba hae bye bye sharp Tom And fight you. fuck you too Beach.
bitch you too. mara kanjani nolwazi kanti yini inkinga yenu no like uyihloniphani wena senzenjani siyaye qedile Qetile mnjani? awusanyaka Bye bye. Ke tla kira o mongwe. The relevant one o tswe mo difefeng ke bana ba banyane plus. Meet again. oh wena o tlwaetse go batla a o fetse o ba sio a o fetse go tlela Kanyang. Vaya. o nyaka mang Vaya. Yena? Wa itse ke bua ka eng. O feditse. o nyaka eng o nyaka mang Jaivan ye ausi o nyaka Jaivan Ke batla o. ke yo mo kre Ha ka tla tsholo. Ke batla bo ntshole gore a sena nnosi. manje wena ufuna o Jaiva le bodyguard yethu Ke batla montsha. oh bontsha a ke re bontsha nolwazi gore wena o ka e Ke dira batla bontsha daire gore ke setlala tsa bodyguard kgale tse ke robala go daire. iye Au. re bontshe Rentle. re bontshe re bone motho wa Jaivan ke yo Jaivan Jaivan. O ka di number. Tabua. Tabua. Jaivan ana robala ka wena Na robala go nna. ai Tom Jaivan nna ke tsebe taba hao A ke rena re kgone go buka. le buki Ntse a role ke bodyguard se bodyguard. yeah o bodyguard wena Kanti o bodyguard a nna. yeah on top of you Yes. yeah Tommy yeah all right Tommy no problem hi indinile yonke le it is what it is mugelo rile ushapo maronya ka bodyguard Jaivan is taken but yeah uthi beba bodyguardana lapha yana ema BNB but nami ngizwa ngaye mara ngimthembi naye lo wase wathula kanje ubheke phansi wayeja khala yeja mara there's nothing I can say imotho wa hayi utho jwalo ke wa hayi nangizoyithini ke tlothini mina ngizothini usikadira ntho behind the scene so guys don't forget to like share subscribe and follow us on our social media platforms and also follow me guys let's go 100k and get it that's the target from me to you this is goodbye